on homodia eye ne ho se police officer ekowura ye Shatawale eye concert ye ewo Independence Square. Na make I say Ghana man penny ebedire chire ye Mama Jane Opoku Agyei professor edensem Adjoa Agyei say make I say de adehia mo wo fragmentan mu de matede napa every say a Catholic church one children's hospital and no hodom beboa e ma matimi asi awie mapomoden afa ntoma pa ede efra Abinado abekasa etwemu se ye nnwumeku ahodo mu ye adwuma wo man Ghana mu embo a ye sikase mu se ne be yo betimi akoatia eye breast cancer e wo man mu na make I say openi Paul no e prese Nyankopɔ ya atom na bro yipoma kwamu a obetimi akwakopre omampani akonnwa e wo MPP amanyokodim se koboa na delegate fonto abadebana ne den ede Dr. Mahmoud Bawumia kyeremu se Oba beja mampeni abede kyene waboa pa ne senti osafata se ne MP amanyoku no omoto aba o metumi ato ede ama no Atwima Nhyiraba eye North Municipal Assembly for abomodin akom ho abom aye clean up exercise e wa dankwame no wo eye asantemantemu no nyamfo kwame yamponsa eye assembly member edema adehia wanom ewo amanse Southmensin mu asantemantenim no the smart tudwa kyerema make say dey in fact nsem bi hapam Pontujuma bia nkoso potem ho ne nyina ne sei wo mu ni kamafo obia ne ho no ma wo potem ho no ma oya osokita MP dibre anaso ne yesi obia de ma adwuma ko obia ne senti pontujuma de abo no pa sa dwonso abo akoko nsam no pina ka ho ane de ba beso nsa gyemisem kasebo e wo DLFM 106.9 dwumako ahudu edidi sui anaso yasen ye ka mo sei yam papa dade Lumba ni t-shirt no abusu ofia no musei na dodo bi a wo pɛ no obefia no musei ya wonsa be ka t-shirt no efe pa e papa mfo ni de dem aw ya twere ho kama pa nti bomode no be bi na to na wo ba nso a size bi a wo pɛ no wonsa betimi aka bi say medium say large and say extra large and extra large wo pa wo benya bi ato ne bo no so sabe e da fom pa se nanom nante beto de na ye na ba so ne nyina ye hye ne ye fa nkwa no achi nso no ye wacha hodo nso amede ya hyemu efe pa ebi ho asem ne ye kan beto de na ebe fata o pa sanso na ye woduku a ne nyina papa mfo ne dedem beto bi e wo DLFM ha no musi ya na baby se DLFM ya adwuma wo he fam DLFM e wo North Lecon e wo Agbogba Johnson ye ne North ye Wisconsin International University College no ne de hwani mu e won krabo premantemu e bia wo de ontumi mma woni ha obia fremprenfo ahomatrufo sina gimu nkyire mu nankase yentumi amomode yentete ochache mu na yemfa emrawo ahomatrufo 0579 284 181 0579 284 181 ana 0531 356 732 0531 356 732 So pensio e de adu dwuma na mpo se wo pebi aton wo de agu shop aton a bomodian se on sabetimi aka Lumba supani bi ye de afamfide mu aso ne sokroje ye de mani padua no sanso ana FDA agye atum se eyentu pani dodo atu a obetimi afrem pani for 0555 274 757 ana 0577 475 343 Oko dansuma ne important Madam Abanya Mecha ye so distributor wo ho or adjacent Lumba Sport Apietus Lane Freno e 0557 349 401 Mama Vic e Franco Sport M or adjacent to Nyinase e Washington Bay Freno 0500 680 783 Bra Kwame e da Common Circle Station Obanyadom Choba Freno 0244 094 793 Madam Edith Kusiwa Dowenya or Opsi Central University friend was 0246 601 004 and 0266 400 215 na nyumekwa hudo we ana so yasa ye de agye mensem kase ebo no ebeso mu na wie enwanu mienu ayetena se ne ye de kase aboy abeso mu edi ameje so aye Adjoa Agyei Sikapa mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na ye dan ye ho ye pa ye de kase ebo no kira wankasa beso na menua pa Rose Gold was it saying Adia enye obi adia Rose Gold ne tie die on kase ebo eyese kutu eyese bebam DL News.
Yamamo Akwapa. Efitu American share yen. Ewo Facebook no so and efisi YouTube na kase bono. Yefa emunchiremu emfa ensem na mo mesrew. Wadwenkyere no wo de ba manemfa ensem ahodo a ba betodwa wiye ho. Na mom okoya manyo 7 dia mesre wada. Aje so oje mre ekokwenkan ewo party headquarters. Twide yampa yankopon. Ote nanim emfa nkyere opi. Yensha kase bona se emfamfiri omampeni abede kyere mekire vice president Edema Omai Ghana professor na Jen Opoku Agyei Ede adresemunsem ede ato Catholic Church of Ghana nim so sra mata wani munya abotoye mu efrise Legacy Hope Pediatric and Children's Cancer Hospital no obeboa ma ya sabia no empenifo atumi asi awie kura mapomoden etumi afantoma pa ede efra omampani abedakye de said to dwa na no me na etwam Emra na wanum closing mass of the 2025 Rosary Congress ekwaso no ena omampani ebede akire Professor Opoku Agyei ekire mu Ghana mampani John Dramani Mahama ana finso abanya bai ebeboa pa ama nkwankora enwuma hodo a eboa mapomuden ana finso oman Ghana eye adusian sensema konkan no nya de ombeto onom ajeje mu kra okire mu Catholic som no eboa pi efa ya sabia hodo masisi no ekonkane schools ahodo mo badwumaden yepa ne senti Ghana mampani John Dramani Mahama ana finso eni saba no entwa won machi emfa nkire no mokram no kire mu aban eni kum eye mpuntudwuma ho nte beboa pa ama Catholic eye wonom aya sabia musi no waboa ma wonom etimi ahwie na de enti a oman Ghana omampani ebede kire professor na Jen Opoku Agyei de nsem wode tudwa ne nyina ne sem Metropolitan Archbishop Edema Roman Catholic Archdiocese ewa knabo parliamentemu most Reverend John Bonaventure Kofi editu nanim se osra na da wonma yare sabia musie no edu baabia na nkonta atobentum womu wieye nti osra banya da mani ntwa nanim fanja wonom omba no homoden se obetimi aboa na yare sabia no etimi awie mudie na aboa ma yare sanso etimi akonkan ewo menne no ena professor na Jen Opoku Agyei kyerem se Waka na koma infantry visa ba ya kraso beboa ma ya sabia no wanum etimi esi wode nsem sei eto edwa I've heard your plea and I want to say that we'll partner with you. We will partner with you because you're not asking for anything for yourself. And that is why I want my few comments to remain. It should never be about ourselves. And I think that is how we lose our way when we put ourselves up and forget others. I have many passages in the Bible that I revere. But I want to refer you to one of my favorites. God, the scene is very interesting. God is going on a walk with Abraham. And I cannot imagine anything more powerful than God himself is going on a walk with him. Think of the contrast. The one who created the whole world is going on a walk with somebody he has created. But I want to congratulate all of you for being here for this event. And we can all see how God and how far God has brought us. Eni awoti ye eye omampeni ebedi akire ne den ede professor na Jen Opoku Agyei na no achi no ena Metropolitan Archbishop Edema Roman Catholic Archdiocese ewa krabo parliamentemu most Reverend John Bonaventure Kofi ekasaye ena wo kyerem se ayare se beboa pa efi se mofra ehia pomoden dodo na ewo cancer kokramyade bia tete omopa ne senti sempenifo boa ma omusi ayare se bia ne beboa pa mopomoden no etimi akonkane osan kyerem se ayare sabia no omusi wie pe facility ne so pa wo kyerem outpatient department etwaniti a eka ne se OPD afin su theater be wo mu a radiology ebi wo mu ena afin su intensive care unit etwaniti a eka ne se ICU ni nyina wo mu a pharmacy su tuatua medical block na afin su maternity ward nyina ka ho a sempenifo boa ebeboa pa sa kyerem se ne kurakura mpo no omo wosan benya special accommodation unit wo ma beboa pa anti aban moa na ya sabro muntumi nsi na pomuden emfa ntoma pa emfemfra wo mayim. The completion of the children's hospital, the initiation and completion of the Marian Shrine, and the completion construction of a much needed diocesan pastoral center. The children's hospital, like many Catholic schools,
mainly Catholic institutions, will serve not only Catholics but the entire nation. It is a work of mercy and a beacon of hope for all God's children. It is being built for humanity. DLFM 106.9. Any awuti yeno ono enawaye the Metropolitan Archbishop Edema Roman Catholic Archdiocese ewon krabo premantemo ne den ede Most Reverend John Bonaventure Kofi ene enawuti Yentua kasebone so na police fo atimi achoro bia wedding finhia na aduasa mienu a obo modern akosha police fo ntade eno no eye chief inspector bia ono ato anananom wonsie do ne dia ebo modern ade koye chatawale concert no course ewo Black Star Square eye meminda etwa mu no na ye National Operation Directorate Civilians eye unit of Ghana Police Service for ana ebo modern atimi choro eye ye frɛ no Akoto Nelson eye kwasi ada hini mebosom ne de so eye dunkno ewo mfimpi mienu ni aduonu num ni mu ewo abra na concert no eguso ekoso na police fo no echiema ye officers ahodo omukọ honom so omukọ akoya omukọ san obanbo ho sembetimi akoso wo ho no omu nso reyi ehye uniform and rank eye assistant superintendent of police na emo mo hwe ni suban bia wo yi na di wo ho no ma na chese nya de assistant superintendent of police de obeyi sai suban na di ewo honom nti omobọ omodi ha etimi echi no etoto na no a ojitu mu sampa enya de oye police ni na branch hwehwemu no ekoso no mu hu ni se obomode akọhye ye police uniform yi a onu kirema eya de a concert yi nka okọ no ma ska mbeje na nya de obetimi atwa nti no obomode akọhye police atade no na emom concert obi abeje atumi se concert ye free a shatawale de beto honom se ye ne birthday nti obi a embra bi nti eba ne sen ana wokọ na akọhye police fo atade sanse osiska omoje no enya de a obetimi atwa no mo bo modi aye hwehwemu ahu ni se eye chief inspector bia ye friend Jesse a chese wato nananom ewo nsiedo na chese eye Nelson yi abomodi akofa na tade atimi ahya wabomodi ade aba ye Shatawale concert ono aye ne ho se oye police ni no mo bo modi akoye hwehwemu ewo enifie no Taifa Shaiman echema niama bebre no muko hu wo hono ma chese bibia de pefe se suban no ana chese oda na di wo manyu no ani ade a woye na niama muko hu ye eye P99 pistol sanso ana pepper spray eye ZT mini handset mienu sanso ana charger hodo ne kata knife ni na wo hono ma omo sanso ekohu complimentary cars any voters ID anu ne dia wo so eye Akoto Nelson Elikem ne birth certificate nso ana da honom eye Nelson Akoto a police fo abomodi atimi achi oru a wedding finhia no aduasa mienu me bao enti so obi ye police officer sa 9 fo ne pepe spray ni sa ne ma ne hwehwe ombotum ah de ye da na no na ho banbo ho sema na sede mesre na Ghana fo ne nto aye wo Facebook no se na finse YouTube na akase bo no police officer na ye de video na to so nto ba benya bi na watimi ahwe we na ye fake police officer ono wankasa ja tumi se we DSP ohun ai DSP pa shatter program se na ye free enti aba ne se na ochirim sisika semti na okopie mu ho sa no just say me wanwa ne ho fe pa pa abrante ni mnyamfo kama sei na Kwadwo shatter first yi ombo hu derua be ya na wotwe say ye free na kora ka ho asem fia ye free ade ye free ana no feri na rwa ka ho asem wa ye free Nigeria fo ni na ba obi anim say ye free we no niama na ewo no ho no me hu ni say ebia na kro no na obo ai se nipa pi na fa police fo ntade ahyehye ene soja fo ntade de bokro no nti ye na police fo na se mutumbo moden etumeche no ba de besre se okondo police adwuma na ba moden na company fo aka che kwosere kwan na fa ahokọ onkrata so ani na yemfo adwuma efe nso Ghana mpani fo ne yesere mo munya amanyosam kankan na mode fa security agencies no manya ya sa na bekoso e ka ho bi na se Kwadwo community police kra honum yemfa Adjoa kwaye party ba CPA no oh na den na se me ka say first ne de nka open no so wako Adjoa kasa wa hey message we party ba and say you ani that is the truth when your party ba community police yemfa Ghana ha no me ka kire wo memma kan trenwura mo ahode on bebo na Ghana ho ba mo nsema akonkane na so du ba bi a party full soldiers na say so mo police full ni soldier full mu sa
no more year waste and saying you who be no hey now walk like kitty we Obama on some men we are not in any way supporting crime and as will be nisim but mama system no flexible no be or safatano momo makwenya krachi mu famra kwan so na mra ne yede eni ni akromfo pi wo hia obi kwan hwe beka suppose ni no ye kromfo ehu pa anti omaya de ma pose fon den abasefisade omaya na ye next time obi kwa kwa ebi ohu obeden obeja na meboa ye mo ma baso kakra mo of mabon abaso sa no munnim na mo ye de anya nso a se de mbon abaso no sa pepepe na meboa ye nto akase bo no so na ye nkwa ye ni mu na nsam ne de dos pa ye de mamo wie kase bo mu a na meka sei akonnwa to ewo MPP mechire New Patriotic Party MPP osoro kokroko na amanyoko na ka chente no aye nsempi na meka sei de MP amanyoko no penipa ono begina amanyoko na namu akwa pre se o mampeni ewo mfempem mienu ne de no nwatwe abato no munti ehuro no mu ehuriye pam nipa makoma num na meka sei no mani abre sei eye o mampeni de bre no munya wono mo pe ewo MPP amanyoko no akache na emu baako aya kane omampeni ebede chire Dr. Mahamudu Baomia ejina mu pintinman o chire mi sa fi we de me yatom na so mo de akonwa na ma ne bi obeboa pa na watimi akwajo omampeni de bre no ede ama oman ga na mpepa manyoko nso ahoro ma ne mnyampe na mekase no ogusu a obontoa na ode nsima todwa echire mu a nyakopo ya atom na MPP amanyoko no esomani na muyi no so no enkosi manamu enkonkopre omampeni ekonwa mo bete dende Obaboa pa mpotodwuma abuso omega na vise empanifo asei waye bi de hodom a yemfa debidebe beyeye enkokototwe no kram na ne kasa mu emna ode nsam de tudwa e wobono east matenim wode to abomu no ena wochire mu sei obomaden ebanan ekonkuro makomakutu baako e wobono east matenim Dr. Mahmoud Baumia chire mu sei ena Ghana ekonanim wo wiase afa na nyinam titiriu yakane sei digital innovation na yakoya nimpa titunu mpotodwuma awa befo kwan fa so edijuma na omampeni da dabe de chirika sem no chire mi sem emia pi wokwa ana ma hodo so ebi ni honom wokwa Canada bi ni ho wokwa US ana se UK ebi ni honom nanso Ghana de yenya bi o chire mu a ebi ti se Ghana card Ghana nya bi wokwa Canada omu ni bi wokwa UK omu ni bi ne nyina ne nsa no adwuma na kofa baaye afiso mobile money eye interoperability nso ono na de baaye obese osane sika efri Ghana ekọ amafoforo bi so a Ghana yeye bi nanso bibam ha se nyina wokwa ebi ni ba bia ka Ghana nkwan ne nsa no adwuma intimira so se Ghana foi titu ne MPP amanyoko no delegate moto aba etema no bejo mampani akonwa no ede boso ebio nso o kire mu se eye zip line o de baye o sanso du eye drone delivery de baye eye drone delivery system no a obi yade o wonkransa nanso na bomade de drone ede fa moja ede fa makopie wonkransa na esa ne yade a ekonka ne nyina ne nsa no adwuma nti o sira da pempenso agi de na mapa waye no wasafata sei MPP foi mbomodin aboa no na akonwa no ne nsa etimi akam na osan echire mi se yakopɔ ya dam de akonwa ma ne pɛ oba obeboa na grassroots nso mpunto etimi akoso masete odi nsem sei etudwa 2016 yeba aban mu mebɛyɛ vice president efie wɔtwe obia di adanse se mebɛyɛ vice president medin hyehyɛ bebre aba Ghana ɛnyɛ sa digital Ghana card ya yɛde abai wiase nyina ɔman very few na ɛwɔ ebi UK enibi America enibi Canada enibi say na UK almost pese yebi but Ghana is one of the leading countries in the whole world with the digital Ghana card me hwɛ yɛba na me say usha na untimi mani sika from Vodafone eko MTN anase Airtel na untimi yisika from Momo account eko to bank account and our bank account na eko to Momo account na obi mani usika from Abroad this oko Western Union eko je we nyina me hwe me ka say yenye nhihye foforo bi ye friend mobile money interoperability san nhihye no the whole of Africa obi mind bia a new mind bia mo no country in Africa yes adia no any America any Canada me ka say Ghana it is possible you bet me aye bi wa ha na nipa bebre njindi but yaye mobile money interoperability we are the only country the whole of Africa yaye bi na ene apeja mobile money
ejuma no pa. First no na Ghana, the whole of Ghana, nipa 8 million pe ena omo momo account. Ene nipa 24 million na omo momo account. And first no ye buy momo agents are omo Ghana. Omo ye 107,000. But momo ejuma no epeja because of the momo interoperability aye no. And then momo agents wa Ghana ha omo ye 900,000. One idea, Matimia creating 800,000 jobs. Na ne kwa mu na Dr. Mahamudu Bawumia chiremu MPP amanyo kunu ma moye delegate ambeto aba ede ama openipa wono ebetumenya kwanya ekwakodi MPP amanyo kwenda kwatwa eye nsuo kokko no osra mu ada de no nkuto na nkunimdie no mode ma no obeboa mo pa wo chiremu Nyakopo ya atom na delegate no to aba de ma no na afi nso Ghana fo nyina gine tum so mampani na obesom omanya Nyakopo ya atom afi bia du a obakọ oman Ghana grassroots baby MPP amanyo kunu wo anase oman Ghana miamia hodo nyina na wabakuro ba akoso onoma bedi nkomo kama dia mope na maka che no kwa na wakwa akwaye ho adwuma ewusu abankesem na boa ma Ghana nso enema hodo a mope na muni kama afodu baby ankonta ayere paase bentum no otumi amoma Ghana sebre no etimi asesa obaye se obeboa na grassroots for no mo ho atimi atom e wo mayim me so me pese nyame adom yenya kwan at least usually said the etie no we wa ban mu a president enya adaje and making meetings with the grassroots me pese ye regular meetings said na president ekofo ye town hall meetings no me pese me ye town hall meetings with the grassroots every year one meeting me babanda ha as president na matie adia eldama koma so ena me di saadie no akoye ejuma enti me the presidency no ba abe shemonsa as grassroots people na mo akantre me adia ehiamo na makọ Jubilee House akoye saadie no ama mo nyina enti we nyina me pese ye ebeboa nyina na di mpuntu bebre so aba na ye nyina so ye nya chefa na edidija no so aba form kokrodu ai na didija no so aba form we eya kane omampeni ebede kire ne mekasi ogira mu wotu franka ede ama MPP amayo konso kwa kopre na Nyankopɔ ya dom na delegate fo no to mana otumi abegina mu wotu franka ade ama wono ne den de Dr. Mahamudu Bawumia ene wuti Yentua kase bone so ne mbonremu ewa pomudi ho nsema na eye mfimpi mienu ne aduonu mienu nimnimu eye the World Health Organization ne twaniti afrani WHO a report eye 2.3 million eye cases e de breast cancer ho achese eno no na awoso ye papa ewo wiase afa na enina no man Ghana mu de na afibia no mo record 5,000 cases anya kremu beye 2,400 netimi wu afibia ewo man mu nti na ya abna adoye convener e de ma pink polo tournament e de abetu dwa emu se omonye campaign mu ade nse ne be ya ombetimi amancheche timi akoso e de afa breast cancer ne ho sanso no di tudwa na ochemu social Enquiries krasa chese omuni nimdie bia de fa breast cancer ne ho no e ya de a private sector hodo no betimi aboa se ne be yom be hwe na screening ne so timi aba fom na omo so na timi akono makoye screening no no ma church omo e ye kwan yom betimi afa so a e breast cancer no ombetimi asi anoko esanse nipa bebre na ewu ha adwen e wo man modern sem say edituja. It's really important for everyone to come together to support this initiative and other initiatives. It's something that's done globally, and it's really important for Ghana to be able to contribute as well. So we raise money in order to donate to different initiatives so that people who are experiencing breast cancer don't have to experience it anymore, and we can actually help to prevent breast cancer if we find it early. So one of the big things in Ghana is that people get diagnosed really, really late, and so if we find it earlier, there's a really, really high chance of survival. So if we spread awareness, then we'll be able to eliminate the disease. Eni ya uti ya abnado no convener e de mapping polo tournament. Na enu achi ana South African High Commissioner e de ma man Ghana Tando Dalamba
Shabo no chema ya do betimi aboa sane ebe ya hyehyeye no for breast cancer awareness hu ni na etimi akoso ye esan se hu behia so betimi aka eye mmam yawe enso no etimi ache no omo so no etimi atena se wa bra omo for how bia emfa emom ho no chema ya do maka san hwehwemu so betimi aboa sane ebe ya nipa bebre no betimi age omo nkwa esan se eye Ghana fo be ye nsia bia na ya de a omutimi wu e di free eye breast cancer mu no ha adwen e wo man to ofre sane ebe ye obi abetimi aboa no mo akoetia eye breast cancer. South African High Commission to Ghana and the South African tourism, it shows our commitment to the issues of women. You know, the issue of breast cancer is affecting mostly women. So that's why we are supporting this event. As South African High Commission, we are so committed to the issues of women. Eniya uti ye South African High Commissioner Edmond Mangana Yatando Dalamba. Yanto akase bono so yemfa ya ni nyina mu wankrabu prenamenta mu diam na yemfa ya ni fankyere mu awa masaman ene ne potem na ekuo bi awa masaman ene ne potem a wonom NDC enkra beta ekuo mu ba ko a edi da wonom so ye James Army of Women wonom yankabom ku a womo NDC ma wonom awa masaman mo kasa edema omampanin abede kire Vice President Jane Nana Opoku Agyemai na ekoi edi abasoba kese edi apo Ghana mampani John Dramani Mahama se oboa na ema ekonka ne womamna mekese mpo wama omampani ebede akire Professor Jane Nana Opoku Agyemai akwanya ma ono enenso wababaye omampani ebede akire odi kan kra ewo oman Ghana mu na ekoi ni kire mu se Ghana fo abeka na nsenya ena Ghana mampani John Dramani Mahama ekopie mu ewo China na nikita ahudie ne kasa ahudu mu na o kire mu se eyade na ni sopa se ma ekan ko be kon kan pa bi mem titiru ene Ghana ni senti ena obo no homoden apawo omampani ebede akire Professor Jane Nana Opoku Agyemai pa yi no obo na power mpunto ekoso owo man Ghana mu na eku edi ada wo mo so ye James Army of Women ekire mu se Ghana mampani modern boa obo so obeboa na watai Ghana emanyina chi na obo no homoden eto nsa edifrem Vice President Jane Nana Opoku Agyemai ne obo na chidom papa wobo mpunto koso magana yade eya ni sopa ne senti wonom etai Ghana mampani echene bibia etimi ekonkane na mra de hyeje mre na wonom ene DLFM ma ne boni otonkra edi free enkra program esem ya Emmanuel Opoku adusi dido abonom la ne se DJ Active ena wonom ekire misem wonom ani ku emma mpunto ho pa vi se o ma bia opese oboa na o ma ne fantoma pa edi free no ontototo emma jeje mu kwa ne senti anamontu a Ghana mampani etu so beboa na omanyi mu ma enya adwuma ye na ma dodo na atumi ede omode ahye mu ne yade ekonka ne senti wono bo Ghana mampani abaso omota na chipi na mosere na so omode anya ne tumi so no omwa na ma no so wono menya adwuma ye na ba ne sa Ghana man betumi anya adwuma pa etimi ahye na ekuo no ema no pi na no mu a omam kasa ne bi eye Mavis na okan ena afin so Balkisu Idrisu ena eye Fusena Mohammed omunyina de nsem sei eto di ye kase bo enim Midin the Barkis Grace branch woman organizer. Misa Yaya President John Dramani Mahama Bosu Budakino Otokwan Kwamenoni Eko Kansembi Chale Ghana Esheyen Kwa Esheye ni die kesie se John Dramani Mahama etimi abeka asem we die Chale wow namba no yesu yebetimi ama Ghana afani ntuma pafra abeye kra behwe Ghana bani ni na yedi eni die fitidana ye papa ka asem we edi Ghana se edi sheye maami na anaje nkwa se obatimi be ye president wo Ghana be fa ntuma papa biafra ama Ghana be ye dedede ti say honey ye maami je na obeye vice president imponie oka John Dramani Mahama hono emayenya a lot of votes ewo Ghana abu ye ti ase so ye maami na anaje adwin papa ewo na koma mu odi mayem papa John Dramani Mahama tale utimi hu se ebeko 2026 no Ghana be fa ntuma papa biafra corruption any chronosem any nema bebre esubetwa ema Ghana no bebie obia hu beton ema ebedu baby po Ghana fo ye ntutu nkwa amano ne bia ye krom no the whole Africa Ghana ye de be ye first class of say ye na yatimi anya president abet
ama krum na ekra de ba ka watabi ehwane na wo ke ngamo wulun ha Lumba for amasama for Lumba wo ngawo mami anti bi kutuku le hu wo ngale wo mami ni le chipe ne ba ni ne ke corruption kani bi ne fe ebasi ju ka siofo kani bi ne fe babasi eja akasi ni wo mami ba advice ne wo lenche won na beni ma ya le ha wo mami na je ne ba fita wo papa John Dramani mama ye won na ke yo ntuni eja ke ye abadan ye ami yo jo gbomo he yo na gbomo mobo aja ke yo fo yo ni le no na bi bayi ni wo sani eni wo papa re e ya ngo wona aja ke si Ghana na polenche yo ye ko vice president da ni yo ye ko president da sha file ni yo ba ye vice e hani no fia no ye chake e hani ye le nche wonyo wo fia no fia no bia na ye lawyer se fa ye judge se fa keni won na ke si ye bia na wote won ye e hani vote e mba fe agbo ye won na ke si sani eni wo papa re ke wo papa re mo na re wo Ghana ye fe wo ka ba tuni e ba ne leke ya Africa fe ke wonye wo zo president ye Ghana ne e ba na Africa bi anna ke si DLFM 106.9 Eni awuti ye no wonom eye bank bom kwa no wandi samanyo krum edi ede wonom so no eye James Army of Women a wonom eye endi samanyo krum a wonom wo amasaman na mane boy yensem twire ni Emmanuel Opoku Adusi dodo asana mrane say DJ Active ena dia mane boy ebesom yen Yantua kase bone so na monten hu siesie akoso ewa dankwame no ewa santimantemu atmemufu adwadifo ne omom ye adwuma wa assembly honum na abo omodin ahia ya no panonsia ekom hu bomu ebo omodin aprapraye etete eye gates mu ehese eye efimbia eni omomonten so na we ana MC edemaom eye onabo imbazakaria Adi tuja na ochie musa obotimemfo na baso ye papa eso asa wo hwe mra mo nyina ade bedu hono mo hwe ase ye adwuma ne ahoden a omudi ye adwuma ehe se ye municipality ni me ho betimi ate no eya ade omabo mo ho modin ye nti no ode aseda piese sanso ana obo mabaso ye pa ana ode to eye omo shops ewo eye mpotem hono so omo modin ana omo hwe se omo de dustbins ahodo ni na besi so omo shops nanim se ne be ya honidi ho nsem ebetimi akoso omo na omo sujumedi omo di no etimi akototen ede amawom no chiema yetimemfo timemfo no so mbomode anom yesem na omahye ede afa hunidie ho nsem so no ebetimi akoso ye no mbedi mra ne so se ne ebe ya eye atwiman meja eye not no honum so no eye hunidie ho nsem betimi akoso sanso anom so no yarewa hodo ni na nya de omso betimi anya bi ewo mpotem ho Yabeta obi biase semu nyina beka bom ama yetima ye adwumadie ama na wie pay yebesere se adwuma no anwie ho kwan ho even ye fie ye gatam yebesere obi a se obi bia bedi no ho ni sere se efata obi a be prepare ne mantemu obi a be prepare ne gatasim even kra wo be bia o store esese o si tore se o surrounding ni nyina aye clean a wo be siesie ho nyina kama na ansana wa yede wa bia store and then Yene stores of phone so akasa say are obi ento dustbin emfanti nanim motor dustbin edisi o manimu a ye be see to rate say assembly ne be ye nhihye na ya ba be fa na ya yere ebia bibikitu ebi no atua de ya yere e de amount say 2 Ghana cedis depending on baller na wa hye e wo ho no na car no so atam e de ya yere akotu agu nti ye be sere mo obi en cooperative ne yina ye nkambo enye adwuma no na atwuma emfa ne ntoma pa emfra Eniya wuti ye eye municipal chief executive ayo onyonyamfo Inba Zakaria na nuachi an environmental officer edema eye atwuma eye Abdullahi Abdul Salman enso edi tudwa na ochie musa hunidie ho sem de hu hia ye pa nti eye tememfo ni na mbomode anom hwesa hunidie ho sem betimi akoso ewo mompotem eye mufi o matena ye nina asa ne be ya ho so no eho ebetimi ate Abdul Salam Abdullahi head of environmental we need staff din na ye wa ha eneduma bi no sanitation
it's a shared responsibility. What His Excellency Dramani Mahama say idea the Everest first week of the month. So sanitation here, idea we say yeah, but I say who saw na paya, all pro feel business places. People for pride so yeah, no pride for one year here, good year. The people say the country was doing off any particularly Adam Kwame is young say and then the celebration announcement say they are to the store, but most of them no move out. And most of them have education, they are children. But we are going to institute sport fine. If we make one year, one brown or store bread a year, you may 2 years, but institute sport fine. I am on penetrate at the trauma. DLFM 106.9. Eni auti ye Abdullahi Abdul Salam ono environmental officer Adema Atwimana amanibo yensem troni Samuel Fowibuatin ana de besomye. Yanto akase bono tene nkwaso anyire mu ewa sante mantanim na make say no presiding member Edema Amansia South mensere no ewo asante mantanu onumnyamfo Kwame Amponsa dodo abonam na ne say homeboy edensem atudwe chirimi say Nima bi ha papa e wonpotem ho no a manim ya da sempinifo bo pa every say e pontodwuma de obowura mu e wa manse South mensere mu a abo wono mo pa say Jonso abo aboa kokwai na ochirem a de nti akoba ne say nyina ne say wokwa homasuam a etu ba bi aboa pa na ne potem ho no mo de in fact emfa ene ye poswafo ana say minister ebi mfiri ho chief executive officers ebi ne ho nom ana afenso empinifo do maka bia wo mu nyina mensin ma bo mo pa ne senti amampotodwuma de ba kokora ni honom edema wonom ode sam dutudwa ewo manso data no emra na ode akade ebeboa na adusua efa no tumapade afra o mensin mu ekoma eye senior high school sahodo a ewo na bato mpesu aso na onimnyamfo Kwame Amponsa echirim se mfate ha twen ne mensin no omunika mafo obie ni honom a wo aban ni mu a wonom mensin bi wo munti no edumpempenso ampodudwuman enkwankane jese be hwe enko obia nka bi ma wo mtipodudwuma de Ajeta de ama wono ma ha dwenye pam na presiding member echiremu am enmanim yada important wono mo akwan nyina sesei efe nsusuku dan nyina ho apaapai atete wiewese am wakunadu echire din social amenities enso won sensere nyina kanadu ba bia ne manyina yebasa aden omunya Ghana fo biewa na anaban etwe ne jaja wo man opani echiremu se de ama nam so makoba nyane nyina ne ye homasua enti wasrata important wono mufoi titiru ne emebunu no munsua de enko nkan ne kodu ba bia ne pemperifo meka biewom ewa memmu na meka hu bia beboa efite sabe emperifo ase wo hu bibibi ana ase wunua ba ewa nyum kurom a wodin empa emuda tie momoden ano momoa na mfa mo ho emfa nhye hu masua mu na obo no ho moden ade 300 educational materials ade koboa ya ebi eye chalk boxes afin so trunks ahodo eka ho bi and student mattresses and afin so 100 basic educational education certificate examination graduate na ombo modern na nya sade achede we bia bombode konka ne pa o mensin mu no kirem se a school for nyam hu suade na beboa mensin no afantoma pa etime de afua wa Mansia South mensin nim a trunk a chop box and mattress at the ama a school for say o fan secondary school o mon konku suade yes bia no ho tele we mo me hwese education e ya de suo ma e we yam pesu so ya no sabi eso din katia general secretary so free manso ha na go yakwan kenti say enye de ankwane MP e be collaboration ama yetimi IBB franka mako here mampode hye regional minister senka anabai wasu na koku free manso ha education e be mu nyina akwa kodu sampempe so no doctor wo hwe road minister wo free abai mu abai atwom koi ministers ahodo atwom koi nyina CEO atwom koi nyina manso fo yemi bi tra no won kura ya mede no ya che wo mo ne se secondary school no na life ankasa e beginning with okwa ho bebre ho na wi nom tramon nom enamfosem occultism lesbian no gayism bibia ho na kokwa hia sefre enti mesere mo fra no se obia nyere no ho abofra bia wo tie bibia okwa secondary school so free man so ya so free hene so Ghana mai mu kwa de mesere mo ese on life no wa ni wiase no wa obi antime mo ni yara de ama we mi free am ko entime hwe ma ebe bibi ama be enye up to 10% in your life enti wa no bra na wo bo no wa hu se wo bo na de aba be bo wa wo ho enti obi a toto ni meme ye wi long job to long
ni bole no no emfa hwe yemre mo we need education se me de kokoo chew me de asase bi a chew me de dan chew me ba wo me ba pani se me de ka chew a me ka se DLFM 106.9 Obedu be the new car beba obeto akene no me de education ma wa obi antimi ni influence am ai obia etimi enje emfemfere wonsam ene a woti a presiding member edema Manchester South Mense no ewo Asante Mentem ne den edonim nyamfo kwame amponsa na no achi no ena eschoolfo ana afinso abatan yam a kere ye akade abeboa momade sua konka no enya somfaso no ede nase pa ede monim nyamfo honabo kwame amponsa so ya de papa yakopon onhira no pam na bi kura kire mu a abane mrepembe papa visa right time pen every say ankabaya de so manya sikampo akotone mama no etimi akosku de wa ye twidi ampo yakopon ko nhira so a onhira no pa na me nyeri da so asa ta akosku eti ya me da bi de pio eya no ma bo baka se ma o so da cha me ambe ko adie eti de wa ma ya ma ye no ye hu de yanka de yanka ni se da ko nhira no na di mpa wa di amankla na mko nhira no na me na bi so adi hu onya kese ni e bi dia na me ni na me ba yi prempe na me ni na se beti bi mba ko school e se na wa na bora me so ma sebi e se na mbe ko school na me ka se na bo na ni nhira DLFM 106.9 e se ni nhira bi mu na fa no kwa bi me so afi na brada o ma me ba da ya nso ye Jesus o ko na da na ma dengele me o ko me da doctor kwa ba ya nche ọmọ mi tí èyẹ mọ ìtì mi kápá ọ̀sẹ̀ fi mi yá yẹn nípa sọ́nà mi báyìí sọ ọmọ kúrẹ́ mi bá mi wọ́dọ̀ PSS ọmọ mi mattress ọmọ mi trunk box wà tí mi ká sùn bí àmà mi papa wà sáà gbìn yàmá mi wá sáà ká kyerẹ́ sẹ́ kú kùn ní kó sùn adìyẹ yẹ ká mi sẹ́ nyàmú ìṣúra nà ènṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ tó ẹ̀nfẹ̀mẹ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ yẹ ìṣúra ẹ̀ ń tún ní nkọ́mọ̀. That's what it says. Now, you can see on why I'm in Japan. And what a bit my catch. Yeah, top box, pack and a mattress and size books. They met me at time, say, Banasepa. If you say, and then the family and a bit me, I had their way. Make us say, when we be, yeah, the doctor, Sam, will be a man, the back, more the school. They met me at time, say, Yabanasi, Yamishilano. They met me at time. Oh, me back in our phone, in our troubles, in our trunk. It's why are they, pa, Nipa Yadia was why are they? And of course, some say Nipa Yadia, ya no sufferta a yampa. We aya batan and nothing so school for Mofra. One Eba course in high school nipi, Ewa Manchester South Mention there, and Nasia Casiepa. Edema one presiding member, Edema Manchester South Mention. Oniminyamfo kwame amponsa ena wote adihye enkawe yenyina wesue na yenkenka madwenkyere ni bi na yemfa ensomom na we every junior purpose no say good afternoon dear, God bless you more no the 100% etuato yenso ya dase yenso ya ma 200% wate yaminchira opi me ofa se na sweet Elizabeth diabana say good afternoon beautiful Sikapa and my special handsome uncle Sam. DLFM News, clean. I am Sweet Betty, a free Lebanon Zone 4. Medas mo fasena wafake dia pa so the free Kwame Nkrumah circle new pan station one man with different no de pa no say. Or the futu pa every money pa mwa kwa pre. Eye se mako tu franka bia manyo ko ni di mako pro mampani akwamya no. Osra wo mata. Wo mani so ade hunanya baako. Na mo nyene enwene Ghana ho kane na beboa pa. Na ode ncha kese de ama Chris Road, MPP National Youth Organizer Hufo, and then Honorable Moses Apol, Blue Army Commander Martin. Now Rebecca Safo say, "Oh, fake police, his boot make fire." Also, posting in the boot to the Yasim Kumo, when you be a fire, say it's boot to there. Now, Charity Tobolo, Charity Tobolo, no Diabano was say, "Hi, good afternoon, how are you? How are you? Dear, God bless your dot mate." Once in your ministry P na dia ba comfort mati di bia ba. And I say good afternoon for Sammy P ni Adjoa Agyei Sikapa DLFM College Association for your now po no hwe life a free shaman great US me da se pa me wo fa se $1,000 ya jewa je dia ba na say good afternoon Samuels and pretty mean Sikapa asem penipa fake police waji wani so
na Kofi Parliament the abana say you guys are doing great work. Keep it up. Watching you live from Aguna Bobby Kuma Apa. Me so me das me wa fa Kofi. Na Hayford fum diaba menim se di na ye fum dia me hu fum pe se yi ni ka ho dia e fum mate or say good afternoon watching you live from Jamestown good work yes ya da se na me wofa Hayford e fum ka kira de hia mo Jamestown se me wofa me chia mo nyina mate ya me nhira mo pa ka se woni agina we su ne bunuko mu se pon ne yakọ na Adjoa siki ne pamfo abafo makonwa na ma be som ye som pa na Kofi bo mode na hwe ayi ne so na me de we beto so na ye monitor sana na aba na na mfa na time ni agro ntemesrew bomba na project ma me na check ni sisi ma me say won say nya kan na bonitew na wofa menkwanya asem na wei ni nyina nie awade abaso wate ase awade na eba pa eba denten de yawade ya we yanim yan mesre mo ada ayi aba mo wofa mo kwagya na bibia nkonka ni nyina ne say eye jima ana afiti tenkran abusua eto nsa de afran yakopɔ ya adoma awade na baso twintwirentwe me wofa me kwa kwagina mu bi pa na mia me wofa ase na kwache jima yeboa otoso mienu na fi root tenkran awada ne baso yakopɔ ya adoma Thursday 23rd October 2025 ewa mena abo 8 am na dwumadi na hyase ewa Tantra Hill into omosere wada Rasta Park da dwumadi beto dwanti me kwa munum se sabi nwa ho kwa on ne konko ne nam Intime kwa ne nyame nko a meni Kofi Taylor meni ne beko unzo no pe wachi ebesu Adjoa Agyei Sikapa otwene mu se one abetentene kra ye pe kra mede ne beko nwa nkwanya ne konko intime sere mo na kwachi jima ye po a eye manso akwasi so hene na afi nso ne wedding ne baso pa one mia me wofa ase ba kuma tenkran root tenkran inte nyina nkwata ma chengo po ya atoma ya wode wi ya ye nyane memenda ya wode wi ya 23rd October 2025 Ego Tantra Hill Rasta Park ni nkwata wo machi na me wofa me so me nduru so mbeba anazika mboa ma wade ne wo ma event planner urade nyankopon amanfo be dipeche o ombedi dipeche wati ase tika se boni ye de ase mu semufo ne ye maize mepere dwene se mu ede ema yen bema oboada tentenegram wini ahofa dwa no a otunu tu a wo se wa kra bofi so no etuduro nya ne ho hwe ne den ede Mr Frank Jerry dodo abonam na ne se champion Taylor de kopie mu Facebook and afin so YouTube makasebo no onya bi ehwe ye DJs gibi dodo abonam na ne se ozigios echinchi befre ne fruma edesem ya hwei na kenka fo mi no ye hwene tian sentem a ye sia aduasa mi no ye kabo ma aduasia eye nan egumu fita gire dem eye me wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene Alhaji Abdul Kwasunte mene Adjoa Agyei Sikapa na mra ne dum sale ba kona kan ye den Kwasunte wa better ye kwenhwan na eba na Adjoa siuki na Adjoa sike ne program ne ye den ene ye da Lumba special say na Monday Adjoa da na Adjoa ye obi anum say opema na otena sa radio no na aye den wana otoy wode onsa ka ye be chiw de emamra anyway ntimesra biam ku ha ahyanka foro mu nyimfira mo de mu miem keke me na Adjoa siki one hwan na eba yi sexy general kwame efu me na me ka kire dwuma de ba kwa ye me de pa ne se ba na ba etekọ nso ana aye den na atekọ ene ewudi ne e be kire mu fekọ wuyi 90% na ye de 90 10% ne de ebetuma ba se osuru bia na de ye so what ase ntia ba na ayeden na ba na Adjoa siki yo bia opefans popemra ne mesrew ni mu otu kama owan so brane pa owo so na opete ya man fans ubedwa ye pa sanam la ne ma yenko achire mu hima fifi mu hima enkeche hima radio mu ya santo Michael Jackson pa to pa no ye gina we se de mo ase me ya do am de pam ye be hia mu nyina mu ene tia ade hie